Kuri uyu wa kabiri Getachew Reda umwe mu bo ku rwego rwo hejuru bagize umutwe wa Tigray People's Liberation Front yatangaje kuri Twitter ko ingabo za leta zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro. Anavuga ko kandi ababarirwa mu bihumbi bapfuye muri iyo mirwano mishya, ko ingabo ze zirimo kuguma mu birindiro byazo. Mbere yaho yari yavuze ko igisirikare cya Ethiopia cyatangiye ibitero bikomatanye mu bice byose ku ngabo zo mu karere ka Tigray. Yavuze ko kandi leta irimo gukoresha imbunda za rutura, imodoka z'intambara, indege z'intambara n'utudege tutarimo abapilote tuzwi nka drone mu kugerageza kongera gutera ako karere. Kugeza ubu kuba nta tumanaho riri muri ako karere bituma kugenzura amakuru mu buryo bwigenga bidashoboka. Leta ya Ethiopia ntiyasohoye itangazo rivuga kuri iyi mirwano. Gusa ku wa mbere w'iki cyumweru ingabo za Ethiopia zashinjije inyeshyamba gukwirakwiza ibinyoma no kugerageza kwigira abatsinze n'abarengana. Imirwano mishya yitezweho guhuhura imibereho isanzwe ari mibi muri Tigray no mu tundi turere twagizweho ingaruka n'iyi ntambara. Ku wa mbere Bwana Getachew yari yavuze ko igitero leta yatangije mu cyumweru gishize ubu gikomeje kandi kigeze kure. Abajijwe niba hari igitero cyo ku butaka cyagabwe, Biene Yesum, umuvugizi wa minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, yavuze ko leta ifite inshingano yo kurinda abaturage bayo mu gihugu hose, ibarinda ibikorwa by'iterabwoba, ariko nta yandi makuru yatanze.